40 sekunda kaldı. 40 sekunda vakit. Bir gol Burcan, bir gol. Burcan bir gol. Benim senin golünü salçı. 30 sekunda. Mana oyunga çekit koyucu, salım salınavı je, buga çekit salınavı, çekit salınavı dep küte turalar. Tak, 20 sekunda kaldı. Aydarkan! 15 sekunda. Startga koyalım koyalım ekstra. Ol bir söyle öyle kalalım. 10 sekunda. Başlayalım balde. Saat. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Vakit. Oşundu mene mana 2025 жылы Тегиртау Нарын жергесинде өткөн Кыргыз Республикасынын биринчилиги мына ушундай деңгээлде жыйынтыкталды. Талас облусу 4-10 эсебинде ийгиликке жетип отурат. Чемпион аталып атат. Мына Чүй облусу буга чейин канча 7 жолу чемпион болду беле? Талас облусундагы Ерлан